Ako niste probali ovo, nemojte. Dvije odjednom. Ko će manju grimasu da napravi, znači. Evo. Stvarno. Ekstra. Moram kući da ponesem paket, da djecu odvadim od slatkog. Probajte odjednom sve. Sljedeći put, po 3, da prije potrošimo. Ova kutija nam traje već 7 dana. Dobra. Ništa. Ništa. Ja mogu još. Ali neću već nešto i zaposliti. Ako hoćete još ovakvih videa, like, subscribe i Follow. share, budalo. Share. Nemojte šerat, nemojte. Od ovoga može da se rikne. Svi znamo da sam ja pobjedio. Kako si ti pobjedio prije tebe, pa evo. Ko manju grimasu napravi. Tu sam ja pobjedio. Rešio sam te.